Godzilla Futta, Japonca'yı ama Samurai Deathmatch oyunda var da. Oh, sorry. Sakura. Bunda da оружие жоқ. Мен берет это снайпер. Я возьму мандарин. Меловой чай, меловой чай. Жақсылы. Цели шарада. Боза шарада. Rüyalara güzel olduğundan altınlar bir şey. Араң алайын деп жатқан алтынды тиісінше алып кетіп келесіз не дегенде алып қойған. Берік ойындарда басқалар алып келеді. Виртуальный алтын талашып отырған болдық. Қой дейсің жанымызда бандиттар бар ғой. Как говорится, давай лучше я пойти, да? Bağlar istem klientine hafta askerlikle stage. Ne böyle saklasınız? Evet, çünkü bir aşağı var. Bir aşağı готов oldu. Çünkü aşağı daha bir hata var. That's it.
Azir kaçayga жүрөт. O hatta öldü. Çan üstünde жүргөн түсүп кулап öldü жаңы. Oldu da. Balık sağlıklardan albayсың, aç болсаң жейсиң дейт. Endi ana arыз алсаң болот деп атам азыр. Bildiğin arıyorum. Вроде бы нормально отсапыш керек да. Достойныйраак чыксын. PlayStation 4'nin grafikleri вообще болбойт экен эле. Уят мен буга чейин компьютерден ойноп көргөм да күчтүү болчу. Компьютерден деле теле көрөт эмне да, джойстик тагып эле. Джойстик компьютер болчу. Монитордон ойногонго баана деле жок. Крутой деле монитордун жок. Компьютер караганда PlayStation жаман болуп калат экен. Не делать город Нагасакида. Давай. Мындай жерлерде көбүнчө профессионалдар жүрөт. Бирок кто знает. Түгүл атып отуруп койгон атылат. Автоматтын өлүп алып ок бар экен. Кыйратып деле атпайм баштадым. Отурайын. Снайпер болсо деле гранат болсо. Гранат алам. Менимче бирөө жерге жатып калган окшойт бул башташтар. Драбаш. Мен атышпай эле койсом эмне кылабыз? Драбаш деген апасынын оружие да. Бизир да жол тийген жок жакшы. Ошо уверенно атышат, как будто утуп ала турган. Аны өзүм алайын. Так мен алтынды алып алган киши катарычы.
panzerga berген аябай сонунда силер атышты жандары ас болот билбейм жаңы кыргызстандан эмес сен просто келип узерин атып чемпион болуп чыгып кетсең болчу чемпион болуп аткандарда эле прям өкмөт чемпиондор деп айтканга да болбойт кээ бирлер алышып снайпер менен бетин алып эң аягында ишин артында жеңип алгандар да болуп калат. Darıldı gitti. Kaçıyor ya, kaçıp kaçtı. Böyle güzel geldi. Öyle. Aç. Как? Oynuyorken bir ok men başka bir hareket koşuyorsun. Şundan da size kol kaçıracak.